yo izi operasiyo zo guhagarika jenoside zagenze. Hari Sad Battalion yari hano yahawe amabwiriza yo gutangira kurwana kuko nta yandi mahitamo yari yatangiye kuraswaho, iratangira rwana igira nabi rokora. Ariko n'abasirikare bari mu bindi bice mu majyaruguru mu burasirazuba bahabwa amabwiriza yo kwitegura no gutangira guhagarika jenoside. Hari rero axis eshatu, hari amatsinda nk'atatu. Uturutse Byumba uzi Kigali, ingabo za RPA zari mu mitwe itanu. Hari yitwa Alpha Combined Mobile Force ya General Kaka, hari Bravo ya Colonel Dodo, hari 21st ya Colonel Musitu, hari 101 ya uyu munsi ni General icyo gihe ari Colonel Muhire. Bataliyani zari eshanu zihabwa amabwiriza yo guhaguruka ziva Byumba zigana i Kigali. Intego kwari ukurokora abicwaga, guhagarika jenoside no gutera ingabo mu bitugu izindi ngabo za RPA zari zihano zari zatangiye kurwana. Wajya mu burasirazuba naho hari unit ebyiri yitwaga 7C ya Ret Kano Bagire, hakaba na 157 ya Afande Bingira, General Bingira icyo gihe Lieutenant Kano, nazo zahawe amabwiriza yo guhaguruka aho zari ziri zizamuka Nyagatare, Gabiro, zikomeza zigana Kayonza. Wajya mu bice bya Ruhengeri ho RPA hafite unit imwe bita Gacari ya Colonel Tadeo Gashumba. Iyo yahawe amabwiriza yo gukora operation yo korokora abantu, ariko ntabwo yagomba kujya mu mujyi wa Ruhengeri kuko mu mujyi wa Ruhengeri hari ingabo nyinshi cyane. Ariko operation Cari yakoze yatumye za ngabo zo mu Ruhengeri zitaza gutabara i Kigali. Ubwo rero iyo mirwano yo guhagarika jenoside itangira gutyo. Hari aba bageze i Kigali nyuma y'iminsi 3 batangira kurwana, ari babandi bo mu burasirazuba barazamuka bageze i Kayonza. 7C ihabwa amabwiriza yo kudakomeza urugendo rugana Kibungo, ahubwo ikata iza Rwamagana, ari nako kuza igana i Kigali. Inayo yaje no gutunguka ku kibuga cy'indege. Bravo yurira kuri Jari. 59 iramena igana za Nuza za Nyamirambo. Intambara itangira icyo. Intambara yo guhagarika jenoside yari intambara iri mu ebyiri. Kwari kurwana n'ingabo za leta, kurwana n'interahamwe n'indi mitwe y'abaturage yahawe intwaro, hanyuma bakanashaka n'abantu barokora. Ibyo rero RPA yagiye ibikora muri za operation zitandukanye, nka operation ya Saint Andre hakuwa abantu, ari Sainte Famille hakuwa abantu, i Kabgayi nuko n'ahandi hose.